لکمپا فایده یا پنابرین روجاوای کردستان یک بنگها تندرستی بسه بزیشکان هیا. فازن اهتمام بهترها به ودرمان بهترها بين كي مجمر الفيدي حتى تختول فركيمن يعني هاي عبارة مثلا زارو كامل خوش بكافي هم على جاي الكوكن مرضى عطينك مرض شيش مركن حبك صريش الدنما درمان کرنا سرکل و بنگه تکرن لی پنابرین نخوشیاوان گراند به بریوان ددن دهوکی لی دهوک جی 25 کیلومتران ج کمپا فایده دوره. اگر تقدر قال لك زحمة بهم درن دهوكي جيش مناقد قال لك يعني زلمه مع فقير بوي يعني وضعي ما قال لك زحمة بوي امنا ما كارن دفي حتى اختار يعني بيجي زحمة بوي ام نكار ام درن دهوكي بنگها ساغلمیا کمپی سر بری و بریا ساغلمیا دهوکی ویا. یاگو اوجی لهویه رکخراو نیف دولتی بهتر چافدیریل کمپا فایده بکن. منظمات تاریکارن بو يعني وكي تنسيق ما بين ما ومنظمات هنا وكي IMC وجوه اوجي جلمة هاريكارن هكذا شكل كم هبيت ولا ام دخواست كان هاريكاريا قوتر اللي بهد هاريكاريا ماجي كان بارك جرون سر ماجي سفكتر اللي كان شكو تزاني ظروفت ما وجوه طنجافن بشويه كي جشتي روزانه زیاتری صد نخوشی بر خوددن و بنگه هر وها حیوانات صد و شش زاروکن کم خارنه کتنه بدوین خوش و بنگه وردگرن یک بنگه تندرستی با کمپا 5881 پنابرین روجاوای کردستان لی بجهد بن اف یک دکشی گودنگی وام پنابرا بلند با و دوزا دستوردانه که برفرهتر جر خراوی نیف دولتی را د کمپا خدا بکن پیشوا بهلوی رودا و کمپا فایده